Sve institucije koje su statusno neutralne za Prištinu naravno predstavljaju problem, jer se ona nada priznanju državnosti od međunarodne zajednice i naravno od Srbije. I za međunarodnu zajednicu i za Srbiju, ja moram da razočaram Prištinu, neće biti priznanja i za nas Priština ne predstavlja državu i Kosovo nije država. Što se tiče same ideje o tome da UMNIK treba da ode, ja ću podsjetiti prvenstveno međunarodnu zajednicu da je UMNIK došao na prostor Kosova i Metohije voljom baš te međunarodne zajednice, odnosno Saveta bezbednosti, i samo tako može i da ode. A kao što znate, Savet bezbednosti uopšte ne razmišlja o mogućnosti da umanji ili ukine UMNIK. UMNIK je organizacija koja je za Srbiju još uvek od najvećeg pravnog značaja i ona je i po odluci Saveta bezbednosti, a i po faktičkom stanju šef svim međunarodnim organizacijama na prostoru Kosova i Metohije. Ponekad UMNIK zaboravlja da koristi ovlašćenja koje još uvek ima i ja ovim putem želim da ga podsjetim da to što ne koristi svoje ovlašćenja ne znači da će Priština biti zadovoljna, već će biti zadovoljna samo kada UMNIK bude otišao. Za Srbiju je apsolutno neprihvatljivo da UMNIK umanji svoje prisustvo ili da ode na bilo koji način. UMNIK je za nas garant neutralnosti bilo kakvih sporazuma.